أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بله تماشوان عزيز، أم جارك دي بالسيرة النبي عليه الصلاة والسلام دقل سيداي ملا محمود التبياتي أم بهفرنا صحبتا بوري ما بحثا مسلمانتيا ايوك ابو ذر وبلال كربو هم هشكربونا دعوة إسلامي ورسول الله عليه الصلاة والسلام سري قري صفاي هشكره كربو وهونين وجفينا بدزيد مالا أرقام دا ما بحثاوي كربو إجا أما في صحبتا خو إن شاء الله تعالى بحثا إشكنجاغو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة جي للصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام هاتبو كرين أمي بهفرة بحث بكن. سيدة أم بخير هاتن. أنا خدي لوبة خدي شو رازي. ونباش إن شاء الله سيدة. خدي شو رازي برحمة الله سيدة الحمد لله شكرش خديرة وكجو هنزانن ما دما بوري يعني صحبة أخوي بوري بحثا هناك جرجري مشركة جو خستن بأبو طالب راهرن يعني هف بيوينك بكن. در حق رسول الله عليه الصلاة والسلام دا إن شاء الله أم دخازن ونجمرة في خوشك إزاحات بكن سيدا. هذه جورازي ب بريار تشتي أم تبي تماشاواني خو سلام دكين. حرمتي خو پیشکش جوان نخاسم پیشکشی سيدا شيخ وعالمي خو تبا دكين. دي شخصية ود أم خد جورازي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدا براسي حياة ومجادلة بخمبر إسلامي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم جولادتي حتى هجرتي وهجرتي حتى عواكرنا دولتي جبوما منا جبوما مسلمانا قال لك درسوا ونشان ده شو خدا عز وجل في وارد دبيجي جبونا ود رسول خدا نموناك هي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم بسون بتحقيق رسول خدا جبوا نموني حياتاوي بريار رسالتي ديسا بيدر بي مد برنامج خداني بوزمان بشتر مهاتبون وحي دعوتا وشرتي بشتي دعوتا وشرتي دعوتا هشكره يعني مرحلة دعوة إسلامي سيمين ام هفر برنامج خدين هنزمان مرحلة دعوة إسلامي سيمين خصوصية وي هري لبيشاوا دعوة هشكراهاتي كرن فقط هونين وجوين بدزيهاتي في مرحلة دي تشكي قام ديش بيرنكن هي سيدا عبادت بدزيهاتني كرن عبادت برنامج خوي بوري دماني بحثا سعد كري وقاس كري بحثا سعد ودماغ نمش كربون ومشرقائي شوان كربون ما بحثاوي كربون فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته خو هشكره كرن يعني دو مرحلة دعوة هشكره هاتي تبليغ كرن ومرحلة دعوة بدزي هاتي تبليغ كرن رسول خدا عبادته خو هشكره كرن فقط صحابي عبادته خو بدزي كرن حتى كنجي اف عبادته بدزي بردوام كري حتى مسلمان بونا حضرت عمر وحضرت حمزة بشتي جوان هر دو انسانا ایمان بخدا و رسولی يعني اصحابي كرام جي ايدي عبادته خو هم لحوشا كعبه هم لدوره مكي جودا هشكره كرن و بردوام كرن aslında despeka برنامه دی و گو میرو بحثا işkence بکن بریا درواسی işkence ببن و اب کرتاهی گد برنامه بوری دی مچه پیشکش تماشاوانه خو کربو از خوازم بینم زمان دی برنامه درواس بویدی ما بحثا هفدیتنه مشرک ayıp Abu Talib را کربو ما بحثا وان هفدیتنا کربو ما گوتو بولگور دیروکوانه اسلامی قید کرنه چار حب هفدیتن مشرک Abu Talib را کرنه فقط ام باورن gelek betir hevdîtin Abu Talib zekirne. Dîrok mana jivan hevdîtine ev her çar muhim dîtine û qeyd kirine di kitêbê xwedê. Ev hevdîtin me goya ewil bi xweşî çûbûn cem Abu Talib ya duya hinekî bêjeyê xwe peyvê xwe sert kiribûn. Asisiya rasta Abu Talib tehdît kiribûn.
yan çaremin jî yek biribûn welî Umarê Kulê welî cem Ebu Talib û gotibû katib raziyê xwe me em ê jî Umarê bisedin tu wî xwe dî bik em ê raziyê te ya heps bikin ya Seyda ev her çar car weke tibê di derece resmî debûn dê ez texmîn dikim yani milletê Mekê di nav hev debû dewamlî hev dîtin yani yani xeberê wa diçûne guhê hev yani rasta yani ne çar car e tenê yani em bawerin gelek zêdetir hev dîtin Ebu Talib rekirin çünkü dem Ebu Talib xistin halekî zor bi rastî jî piştî van hevdîtina merheleyê işkenca dest pê dike aslında işkence jî ji roja heşkerebûna dawê heta ji roja hatina wehyê dest pê kiriye heta Fetha Mekê berdewam kiriye çünkü beriya işkence bi kiryarî yani ev fiilî müşrik li Müslümana bikin işkence bi peylî, işkence bi çava, işkence bi iftira, işkence bi bêbextiya, işkence bi cuda li Müslümana dikirin. Yani işkence psikolojik li ser Müslümana tatbik dikirin. Ev işkence fiilî bi kiryarî sala nübûvetê işaremin dest pê kiriye hatta Fetha Mekê berdewam kiriye. Yani piştî devlet jî ava bûye li Medînê piştî hicretê jî insanê li Mekê digotin me îman bi Xweda û Resûlê wî anîye müşrika wan bi du alternatîfar seranser bi sê alternatîfar seranser değiştin digoya em ê we bikujin û heps bikin ya em ê we celî bikin ji welatê xwe derxin ya jî hûn ê vegerin ser dînê xwe ev her sê alternatîf pêşkêş jî wan dikirin çaxa Müslümana ev her sê jî qebûl nedikirin û di baweriya xwe de sebat dikirin müşrika işkence li wan dikirin yani işkence di dirêjiya heyama Mekê'de di dirêjiya heyama Medînê'de qet nesekiniye çawa di hundir Mekê'de işkence li Müslümanên nû îman dihat kirin li Medînê komelî bi civakî işkence dihat eziyet dewletê dorê qebîle û eşîrê dorê bi hicûm û êrîşê xwe Yahudiye di hundirdi munafıqê di hundirdi bi hicûm û êrîşê xwe bi îftira û bêbextiyê xwe wan jî eziyet li dewleta İslamê dikir gerçî piştî xendeqê hinkî sibik bûne ev eziyet înşallah bernameyê xwe pêştemî bîne zima fakat işkence bi dava İslamê re seranser meşiyayî heta Fetha Mekê berdewam kiriye. Ez zan dikim hê dewam dike Seyda. Yani ev işkence yani ev eziyeta gul ehlê tewhîdê dibe Seyda. Yani ji bavê me Adem virde ji Habil û Qabil û heta bigihê Resulullah aleyhissalatu vesselam û xaseten yani ashabê Resulullah aleyhissalatu vesselam ji ber got yani Resulullah aleyhisselam dibe تدیت خباب رد بیشی خباب کره ارد رد بیشی دبی اصلا دخم تدیت خباب دبیجید بیار ساقی تجمع دعا ناک یعنی ازیته گل مدبن یعنی گله کی ازیته مازن مدبن رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی اسب خدا صندوق مج امته بریا و هناك انسان هبون بشیء حسنی هستی و هستوی لاشی و جوا تکشاندن لیدی سجی ترکا ایمانه خو ندکرن يعني اف حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام دي زانين جو بايمان دوام لي تحلاي هيا ازيد هيا يعني ايرو يك انسان كي يقول اوروبا مسلمان ببي ام دبينن يعني انسان كي يقول هريما خود خوشك مسلمان تي خود غندي خود بخوازي جو مسلمان تي خو خوشك بكي هناك تعداوي هيا هناك بدلاوي هيا سيدا سيدا طبيعه دعوه اسلاميه شو طبيعه دعوه اسلاميه دي اگر اذیت و işkence tüne bi sadık u kazip şav nayn vakatandın ulemayı me işkence di İslam edi dişibihinin vena dibe çava madenek li kana yani li ocağa gebihlandın kef digri u jhefte safikirin dibe her uha hak pareze daveji jibo baş u xarab şnava havben vakatandın خدا عز وجل وان د مرحله زور زحمت درواست کی جبو انسانی به باوریا خر صادق و جبو کاذب خدا عز وجل وان جناوا حدود درینه اگر نه ازیت و işkence buna Seyyid Kutub rahimullah dibêje dibêwê demê hemî insanayê bu tam davet vanın fakat êgî senga xwe ji vê nar ve digirin êgî wan zoriyê merhala işkenca tevî hildigirin û vî barê İslamê giran
ددن سرملی خوش سرملی خنا بیشین پشتی دوی مرحله در باس بن براستی جی انسانی گلکی هجا و قیمت جوان در هر یک دعرده دی yani kari velata ki kari ki devlet abi. Kari halifetiye ki halifetiyeş peygamber Arap ki bu. Em dibinin mesela ki Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman yani halifetiş peygamber Arap kirna insanın bir halife peygamber ne tuştaki çocuk seyda. Ve davet de seyda şu malume vayji sade mirov da gişbune. Yani küfür. Yani mirov hatını guhartın. Mirov hatını guhartın. Mesela ve çay naviyan Sa'd bu, Talha bu, Ubeydullah bu, Abdurrahman bin Avf bu, Ebu Bekir bu, Osman vesaire. İro davet var naviyan Ahmed'in, Muhammed'in, Mahmud'in, Hüseyin'in, Salahaddin'in davet var, navi davet var nati. Seyda inşallah tabiat nati. Tevhid-i şirkeji, şikle mücadeleji nati guhartın. Eg ve doza vak doza Peygamber aleyhissalatu vesselam vak ya ashabi biki ve beji em takip vane vanin, em riyavan bişopinin muhakkak ve duan yani derbas ve dibi canna l'herema Kürdistan'ı bi, dibi Çeçen bi, dibi Filistin bi, yani dibi herim beyin guhartın, dibi mirov beyin guhartın, fakat tabiat-ı davi tü damadı nayi guhartın. Şirkeji, tevhidi. Yani coğrafya, ev coğrafya ku derbeya xudiya, ve ev avde gu mücadele ser ihlay kelimetullah tkeji, ev ji avde xudet ve gu navevi. Ve roşe seydat programa ka dem seyir kir. Digo navê ki Tomasa. Li Avrupa Müslüman bûye. Ziyetê guhatine serê xwe digot. Yani niha mesela erê di kitêbê İslamê de mesela em navê Xubeyb zanin, em navê Xebab zanin, em navê Zeyd zanin. Êgo eziyet kişan em navê Bilal zanin. Bes yani bi rastî got navê va û tarîxa va insanê got îro Müslüman dibin eziyeta tê serê wan niyaz binivîsin wê neslê atî yani neslê istiqbalê de wê heyata va insanan xwînin. Yani wê wak nemûne ji xwe re. خودش ورازی به سیدا ایجا از خوازم سیدا گفت ازناوا به میناک اونجا مرا بده. بله. یعنی کیشان صحابه خوده. سیدا انشالله همه میناکا بدن yani misala. بله. Fakat beryam dervasyon bibin. بله سیدا. Az خوازم tamaşavane ma. Kerem kısayda. Tarifek işkence. Kerem kısayda. Yani hem de bejin işkence. Gelo işkence çiğ. Jizalim arçiği, jimazlum arçiği. Bله. İşkence müşrik avxta kirine. Seyda azam dikim yani ev kelima, ev bejeya işkence, bejeya ka bi Türkiye tahmin dikim. Lakin ziyet ad zamanı ne behter ta'da ziyet. Em ta'da ziyet bejeya ta'da ziyet behter zaman benim. Binaveyi meşhur mu? Bale ama işkence hakikaten o ki ziyet la vücuda insan. Pişre yani piştigme tarifek eziyet ta'dekir inşallah. Em dixwazin ew planê müşrikayî işkence jî bînin ziman. Çünkü müşrika rastgele işkence nekirine. Bi zanabûn kirine. Mesela di nav tevê insana de ev qaîda ki insan tev mesela nexasim insanê wê demê ji sê qism ji sê sinifa sê qisma de hatin meydanê. Qismek jê eşraf bûn, qismek eşraf bûn, qismek dewlemend bûn. Kısmek tabaka navend bu yani orta kesim dedi Türkiye'de. Kısmek jü köle bu. İja eziyet u tadek levana hati kirin. Herkel gorvan hati kirin. Mesela kısme eşrafu devlemenda, naxasım devlemenda müşrike meki goti em vanar dan üstendine nekin, ticarete nekin. Vok niv ambargo ki beriya ambargo var. Vok niv ambargo ki em dinin sarwan. Belki şahan var serevan vegarın. Mesela tabaka eşrafa de tarihiydi kim tabaka eşrafa aziyet ve işkence dedi. Hakikaten yani jiyana Hazreti Ebu Bekir işkence ne yapıyor? Hayır seyda ama binin zaman sebebi mi kim de binin? Ama binin zaman mesela Ebu Bekir pha mesela o Talha'yı Kore'ye Ubeydullah inşallah döndür sohbete khod berfrani. Maldari Mekke'ye. Mesela Hazreti Ebu Bekir hem kabila Beni Teymi, hem seroki kabila Beni Teymi, hem devlemend Mekke'yi, hem jî di nava Arabadê çi dawê xwîneyê giçê dibûn li ser navê dewleta şirkê Mekke
ويد شو نابن شديد كروان هفتاني دعوة صافي ذكر أزبتي عربا يكي وك أبو بكر دي جزيرة عربستان تزاني واتونا بو يعني جدروا مكيجي حرمتك وقيمتك ويروشك ويهبو فقط ديقل وان خصوصياتات هوا ام دنارن حضرت ابو بكر مشركي مكي وريس خستيوستيوي وينقب نقب قراندن النام مكي او كرابيو تلحاي كوريا عبيد الله تلحا كوريا عبيو يسيدو نقب قراندن ازيد زاروك وكولا كبر عبيدنا حضرت ابو ان شاء الله دندر صحبتا خود همه وانا برفره بين زمان ازيت الطبقه اشرافاتي كرن ازيت الطبقه نافنت يعني orta kesim ازيت الكولا وجارياتي كرن وازيت yan heri muhim yan heri girin aziyeti gilşvane davet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atikir. Heme bibinin gaziyeti Peygamber aleyhissalatu vesselam ji tevi ashabı yüzededir. Xoş ve hele Peygamber aleyhissalam dibêje ez sunduxum bu Rabbi ki nefsamın de deste kudretawi de binav insana de kesekî wek me ji bo dawa xeda eziyet û dade û işkence û bêbextî nedîtî û nebardî. Yani rastî jî ne ê beryawî ne ê dûwî kesekî wekû nedîtî. İca me got hûn tarîfa işkence me bikin. Sêda işkence ji zalim are ji zalim are wesîla çavtirsandin ji hev qetandin sistkirin û bi eziyet û lêdan zîvirandina ji heqî. بله سيدي ظالم أرى أذكرهم دوباره جي بكم كرم كسيدا أو كلمة خوش بو وسيلة چافتر ساندن جهف قطاندن سستكرن وبأزيت وليدان زيفراندنا جدعوان جدعوة توحيدية جدعوة توحيد ظالم جبو في أفزلمتك جبو في أفزلمتك أزيد دانا يعني ظالم أرى تعريفها يا جمظلوم أرى حق بارير زارة جمظلوم أرى سيدا مرحلة امتحان صبر وثبات سرهلدان قياما لهمبر ظلمي تحملا لهمبر زوريا ومزجينا هاتنا زافري جي مظلوم رجيم işkence zivistana dawe zivistana davedara buhara dawe nişane pexiltengiya zalimay divî warî di peyvek ustadî pirxweş rehm û razî bûna xeda ser be Saîdê Kurdî dibêje ey efendiler bilirim ki hak muhtasında mağlup olduğunuz zaman kuvvete müracaat edersiniz. Çok az hoş götü hakikaten. Geli efendiye az bazanın de nokta hak nokta hun mağlup bibin und dest davejun kuvveti. Seyda ve peyve kaviyet yani biraben sana ve abed. Tadi tibe aynı ev der hakago zalim damat kevina Pexildengi. بله يعني نمرود جي أفكرية مثلا نمرود حضرت إبراهيم را قوتيا ما ربيت تشتكي قوتيا ربي متكوجي وساختكي ويرابو يكيش حبسي در خستيم قوتيا ما أفساخكر ويكي ديجي كشتيا قوتيا شخو أجد كوجي مساختك دما حضرت إبراهيم قوتيا ربي ما روجي الشرقي ودرخي كاتج غربي ودرخا شاش بويا شوشيا إجا تشكريا آجر نو كريا وقلت يا زوجي عفيش ما آجر أب أخلاقي ظالمة إجا أستاذ بزيد بشمعك مولاي قا أفلمك لسنس يعني ود يكوي ديجيد به بو يعني بقوة بازو إلى يعني بقوتها بله بقوتها بيا تنكاري حقيقة هنداكي حقيقة نكاري راكي يعني حقيقة اف اخلاقي ظالمه دائميه سيدا كرم خسيدا بişkence uledana eziyeta btada bepexiltengi درجه تاريخي جي اف قاعده كي عزم وقرارات دعوتوان ايزيده يعني دعوتوان وكيرا غوكوبي توی توج بک بسورینی وقت شوريت بسورینی لدعوا خو بهتر گرم دبن درجه تاریخی جد بیوارید ظالم هر دم شمتینه يعني وان گمان کری گویی ام دست به تعداد بکن دست به زوریا بکن ام دعوت وان آبابن حبس و زندانا و سست ببن و ترکات دعوا خو بکن حال بوکی و کیرا گوبه سوراندن بهتر لدعوا خو گشبونه مشرکی مکی جواره ازیت و işkence
المسلمانات كرن يعني مشرك وظالم دوام لي يرحت كن سيدا بله. يعني ظن دكن دبي بكورتري أما في إشي حال كن مثلا دبي يعطي سكن يعطي روني ياجي أزي رزقته برم بله. ياجي أزي يعني أزي إشكنجكم أزي أزيت هدمات أزي حبسكم بله. أبناء أخلاقي واي دائم يا سيدا سيدا من حزكين بريا ديسان درباس إشكنجا بن ماغو بله. بلانه مشركا جبو إشكنجة لأصحابه بكن أمي بكرتاهي ديسابين كلام چار پلانوان هبو درباره işkence دی یک شی د عادت عرب آده کوله جاریه نکاری بو به افندیه خواه تفگرک بگرا هلا گاف تفگر باوریک با دینکی نو با حتی دستور جی افندیه خواه نخواستا نکاری بو داخلی وی دینی بو با فقط دسپیکا رسالته ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه دعوا خو علان جید کو بریا علان جی بکه هم دنارن دمکه ده گلک جاریه و کوله ایمان به پیغمبر علیه السلام علیه یعنی الگور عادت مشرک قریشی اف دجه عادتی وان بو لازمه دستور افندیه خوب خواستانا و ایمان بشتر بانیانا شو افندیه وان دستور ندا مشرکه مکه گلکی ببینا عاجز بونه گوتی چاوا کلمه جاریه به دستورامه بدن به محمد کره عبدالله جبو وان وگرینه هنک شهید کرنه انشالله می بین زمان مثلا وک سمیرا شهید کرنه وک سمیرا شهید کرنه و گلک کلی وکوان وک زنیره چاوه کول کرنه هما دسپیکا دریه وکرنا ازیت و تعدا بکولا دسپیکریه مشرک آگوتی هر یک لمکه ایگو کولیوی اجی جاریاوی ایمان به محمد کره عبدالله علیه الصلاة والسلام آنی به یاوی وگرین یاوی بکوچ کوله یعنی دوی واریده فداکاریه حضرت ابوبکر دیستر کلمه يعني قرارك بهفر دانا قرارك بهفر دانا يعني لازم هر کس اخو وگرینی هر کس چونکی ده عادته وان ده دیسا جواتا جماعتا گو افندی لیبونا کوله نکاری بون تیدر راحت رو نشتانا بشتغلیانا بینسانا صحبت بکرانا مافیش حیوانه افندی رهبون کولا رو تو نبون دمکی چی دماغ وانا چون ایمان خدا و رسولی یعنی و پیغمبر علیه السلام و تبی انسانا وک درانشه برانبرن وک هفن ای کولو افندی دبون وک هفت باوریا اسلامی ده ابجی گل کی پوان زور دهات اما یکو مینا که جوابتن سیدا دما نافبره مهات اما نافبره که بدنی تماشاوانی عزیز پشتی نافبره مشهفنا قطن انشالله ام بهفرنا یکو اما صحابه رسول الله علیه الصلاة والسلام گو ازیت لوابویا بناو و نشان اما بحث بکن جوره انشالله پشتی نافبره ام بهفرنا بله تماشاوانی عزیز پشتی نافبره ام دیسه بهفرنا لسر ازیتا گو صحابه هاتی کرن سیدا کرمدار بن سیدا مگو پلانه مشروکا یک شی کله و جاریه خو وگرینم جبوگ و نگرجی ازیت و تعدال وان بکن انشالله ام وان ماده بقدینن ام درواسی ماده یکم ببن به دیواری دی چی کرنه مشروکا یا دویم طبقه ناوندی ortak kesim yani Türkiye'de bejin ego iman ani bun ve eziyet ve تعدل وان بكرانا يا سيدا وبفي يعني ام في اوكلكن من نوت قلت ابو سيدا يعني طبقه كولو جاريه ويا نافنت وطبقه مالداره يا اشراف اشراف ومالداره بل سيد وبفي ام يكو هرسكا اشرافه بكن قال لك اشراف هبو نمالدار بون قال لك مالدار جه هبو نه اشراف نه اشراف بله اجوه هليدي ون شوات خوازن سيدا يعني خوازنم جور بخار بجير دوان جير bu Kürtahiye bahsam bugün mi cami kısım Kerem. Tabaka duyem a navenda bu a orta tabaka bu avanaji bir prayı imanani bun şu kısmek ivana hama dipe işkencar dişin Habeşistan'a hicret cidikin jibuk vana jive garinin disa müşrik abi işkence luan bukra kararak havre luan bukrana dabun fakat servet tabaki müşrika af kararda bu götü bu her malbatek her kabilak ve insani xavagarine her malbat ve kabilak
و ازیت و تعدیل انسان خوب که بلکه هنگ وان حبس بکی و وان بگرنی طبقه سیم اشراف ابو دمکه ده دسپیکا دعوی ده گلک اشراف زالیه اشراف ایمانانی بون دیسا جی جبوان اشراف ها وگرینن و هر مالبات که ظلم و تعده لاشراف خوب بکرا طبقه چارم جی او دولمنده مکه بون وک حضرت ابو بکر وک عثمان وک عبدالرحمن بن عوف وک حضرت خدیجه و گلکی وقوانی ایمان خدا و رسولی بیانی بون و لسر ازیت و işkence ve bukrana ve ambargo daniyana ser kesi tekiliya ticari buan rınet kir jibo jive davet ve garyana. De mekedi despekedi hatta Müslüman buna Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza rahmullahi günah hada ser her davet hatta Müslüman buna van set usiudu habi insan iman bhada ve Resulü yani jimar hindik bu af tabaka devlemenda nakhasım rastiji jihela maddi diji hem jihela manevi de eziyet ve işkence ditini hem jihela maddi de gelek zarar gelek hasar ruan hati kirin sala nübüvveti işara kevne pereste müşruga ve havalbende hasida rastiji bu hovitiyek pirmezin erişi kola tabaka naban eşraf devlemenda kirin و اف ازیت و işkence درجیا هیاما مکید بردوام کردی. نخواستم دسالن نبوتی چارا حتی سالان نبوتی daha پرشدی آیی. مثلا دوی نافبرده امبارگو چه بوید دوی نافبرده مسلمان مجبوری کوچکرنه کرنه مسلمان جلی کرنه مسلمان چونه حبشستانی دیسا دوی نافبرده جبولت کلیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و انسانیش دروامه کشف قطبه که خارس دانینه دور باجر بکشی دانینه گوتی انسانی هاتن وانی ضرره محمد خبردار بکن دیسات و نافبره ده گلک ازیت جدا لصحابه پیغمبر علیه السلام کنن پیغمبر علیه السلام کنن یعنی سالان نبوتی چارمین حتی سالات دهمین و نافبره ده ازیت و işkenceyi gelki girin zor dujvar Peygamber aleyhissalatu vesselam و ashabi hati kiran. Elhamber van eziyet ve işkence tava şehlekedi. Xuda azze ve celle ayeti gumna Müslümana muvahhida teselli bikida ketini. Şehla dedi mukafata vana Xuda azze ve celle mizgin dayi bu mukafati ge mukabil vana cennetni dibin qasrewan dibin qonağewan diçam dahrekin hani. U şehladın dici Xuda azze ve celle گو اف روز ور بردوام ناکن و داوینگاوان وری پشتی ویا زافر وری او مزگین دایی اهل ایمانی. بله. یعنی و پلان و تدبیر و تبینن گو هاویر دوری رسول الله گرده بون. یعنی اوا گو نوبدار دانی بون سریه مکه افتشتکی گلی کی غریبه گلی کی بالامت کشینی سید. انشالله سید امید صحبت خویی پیشته امی شواد سالان نبوتی پنجاه دست بید. بله انشالله. امی برفره دست. یعنی وی متخصص بیشم سیدا. یعنی وان لگوری خوا دگو امی تدبیرنا وسا مازن ستینن گو نممکن به افدع جناف لپما ناف دسته ما درکوی. ادما گو ایجا رسول الله علیه الصلاة والسلام هجرت کر مدینه و افدع جناف دسته و درکت جبن حمایه و درکت دکرن دین ببین. حال بکی اگر راحتیه و صلحیت گرهن و گرگری مکی گوت باش خود شو هم جه خلاص بون لپینت شو نمکی الور بیر حرف ندکره. مثلا بریا مکی بریا مدینه تختوان هجیا و چونکی دنوام مشروع دی انسانی براستی جیروزانه هبون واقل هبون. خوجا پیغمبر علیه السلام اصحابه خوشان حبشستانی مشروع فهم کرد که دعوینا ما کارم متفقینن. چونکی الحبشستانی دولتک اساسی دولتک یدک حتی بوابیتن. یعنی کلمه که بسک نیا و الوری بردام میکرد. شوی روزی مشروع هجیان و کتم قلاقیش بوق نخاس مهاجری ورشون دبینن چریه که هبو جرباندن فقط شون دنانین. هجرتا مدینه فهم کردنی دی اف دعوه ویل تبع جزیره عربستانی بلاد بود دروی مکیجی تبع جزیره عربستانی وی بلاد بود سیدا مگو امی ازیت و işkence لکوله و جاریه حتی کردن حزکه مبینی کرم کن پیشتر انشالله گفته مبینی
طبقه ناوند و اشراف چاوا وان هات يعني امج كولا عولي دست جاريات دست بله سيدات في والد وكم تبزانن گله کل ناوان تاریخ در باستن فقط اگه ازیت و işkencenی بشوات لوان هاتی کرن بنوا واناده مثلا مالا یاسره بلال و دیاخ حمامه دیسا خبابه کره ارده زنیره و کچاوی معبیسه نهدیه و کچا نهدیه لبینه عمر بن فوخیری اوانا تبجی حضرت ابوبکر وان آزاد کردن yani piştik de hangamavan eziyet ve işkence adı Hazreti Ebubekir nariyi gitme fera halasiyetini çuyi ve nazat ki mesela Malaya sır de despeka dava İslam edi iman Xda ve Resulü yani bu hatta henak dirokan Seyda ev malbata yasır ibareteş çend mala Malaya sır Seyda Malaya sır Sümeyye'yi Yasır'ı Ammar ve Abdullah çar kesbun. Bana mesela asli hoş koy Yasır Yemen'i. Ben istedim. Dibe brakivi Van'da bu. Hat Mekke'yi, hat Hicaz'i. Henek diben bineta Mekke tavaf bıka Yemen'i hatı bu. De Van'da dibe salni direş sağlık cehenninin. Rada bir Yasır u braki hop bir vit kabe jiboyu bibinin. Dedi dve denedi insan bir tane nikari buraya viti bıkra. Gebredi چند سوالی یا مالبات خود لقای انسان کی ببا و انسانا دگر دبر جر دستور کولتیه چه دکرن و دکرن کوله و مزات آدم کولتی کولمه جبارجی یاسر برای خوی وندابوی مرخ دکی جمانی او برای کی خوا بپی برای خوی وندابوی دکمن چند اکیل جزیره عربستان دگرن و اینابینن داوی دتن مکه دبی بلکی مکه merkezi insan tevlekom dibin. Ama car havşak abi navi bejin bakın. Dibejin badıkin jî tu sağlık cehenninin. Dibe müddet ki şole du mahal mekem abun. Bişre birayı Yasir yer dibe kahan maharın me birayı khane di Yasir dibe valla az hayata xoy mayi mekeb perim az nem atxazım varım Yemeni. U dibe birayı xar çave mi jibar nabe az varım Yemeni. Birayı vi çuqas ısrar eleydi ki Yasir karara xod beze hayata xoy mayi لمکه از این ببریم و دمی نزوجاندی بوجی خورجی بو دبی را دبی لمکه جبو گزل متعادله نه خود سپر امیه کره خلاف یعنی كيف حماية بغلامي دخلي وي دبي خود سپر وی مشوارك در واسطه دبي جارياك امیه بن خلافی بناوی سمیه هبو دبي سمیه را دبي امیه بن خلاف جاريا خو آزاد دکی و Yasır dedi zevcandın. Saldı zivere kurak yuvan binavi Amar, sal dis zivere kurak yuvan idin binavi Abdullah de dünyayı. Pişre de salan nübüvveti yekemindi yani piştihatına vahiye sala ki ve dama diziydi Peygamber aleyhisselam lenav kabile ve aşira lenav insana mal digeriya ve İslam'dı o de Yasırcı Ammar jib videngi sar vaqt be dişi Peygamber aleyhisselam gönderdi ki iman ib Xda ve Resulü dini. Pişre de be Ibrahim Abdullah de cem Peygamber aleyhisselam. Abdullah ji de be iman etini. Pişre den diyavi vavivi elhambervi derdi kabin de be çava te dini bav u bav bile xatar kir. Tuxazin tadile bikin çağa Ammar İslam ejdiya xo bawe xordi beji Peygamber aleyhisselam daveti bawandı ki Peygamber aleyhisselam gojwan ve İslam edbeji her duji iman edin yani mala Yasir bitavati iman ebxada der haqi Abdullah da tiştek Seydamı der haqi Abdullah di inşallah bahs bikin خصوصیتک مالا یاسری برای شیء تدید صحبتی خوی برید مانی زمان بلکی به بیرا تماشاوانه مجی مقول مکه هفت کسی گرابون بریا استوای اسلام عالم به مسلمانتی خواه اعلان کردن یک جواناجی عماری کره یاسر yani Ammarji جوان هفت کسی گود مکه ده مسلمانتی خواه اعلان کردن لهم بر مشرکا سیدا دبی هنگاما مشرک به هر قرار دن دبی هر کس
وأزيت وتعدي لكولي خو جاري خلوكي جبرجو ما يبن خلف خو ديجال ياسر نكول جيبو خو ديوي دي تبن دخلي دبو دبي غازيوان كي هول بخشي قوتي وگرن او دينه باب و باف بيره ما يخانه بير نكن فقط دبي قبول نكن هنكي بيوي زوري لوان كي قبول نكن دبي وان چافترسان دي كي قوتي اگر هم ونگرن اما ازيته گران و بكن دبي تمليدي هاوي ياسر دبي شي ازوانا گرم تا دبي ابو جهل فرعون امتي مالا ياسر دبن لسر قومه مكي سنجران ديش دربي مكي جزيرة عربستاني هاوينا دي سنجر براستيجي قومه تب قومه او قومه دبن وقت بزوتي آگر دبي بروجا وانتي برشي و تعزي دهيلن دم دم قومه مزن دادين سرسنگ اوان دم دم الوان بخم بدارا دیگل وی قاسی دبي مالا ياسر تعويزي نادوان داوين گردي دبي ابو جهل نخاسم پر ازيته لسميه دك دبي تخازي كلمه كفري بيبدو گوتن نابجي جي پیغمبر عليه السلام بيبي نر دك ابو جهل سميه رادبي تفسر چاوي ابو جهل دك برياوي جي دبي پیغمبر عليه السلام دباوان درباس بو ياسر غازيوي دك دبي يا رسول الله ما ازيته تعد حتى كنجي وها بردوام بكن پیغمبر علیه السلام دبی غازیوان دکی دبی صبر بکن ای مالا یاسر محقق مکافات و مقام و جنت الهمبر وان زوریا خدای تعالی و جنت اخلاقی بکی دبی چاغا ابو جهل پیوین نلرش پیغمبر علیه السلام ردکی سمیه تفسر شعبی دکی و ابو جهل گلک عاجز دبی راد به دو دواتینه her nigaki, lingaki Hazreti Sümeyye davaki giredi ve Hazreti Sümeyye dortere dükü dukat. Piştre dibe Yasir bitir şehiddeki, tireki bara dave Yasirci şehiddeki. Piştre dibe Kurevan Abdullah şehiddeki. Yani şehide avul sekesin Yasir, Sümeyye ve Abdullah. Jmalavan Ammar demini دخوازن کلمه کفری به عمار بدن گوتن لبر چاویوی دیاوی و باویوی شهید کرنه عمار دبی کلمه کفری نابجی فقط دبیشی از مترکا دینه محمد کر مشرک رادبن وی بردن عمار راست دشی جنب پیغمبر علیه السلام بگریدی شباوی پر بحزن و گریدیشه پیغمبر علیه السلام چاقا وی دبینه محزون دبی خیر ای عمار عمار دبی یا رسول الله تشتیگ مشرک عجمد خست مگو از گمان دکم از دین درکتم پیغمبر علیه السلام دبی چاوا وقتا دگو دلیت چاوا بود دلیت چه بود دبی یا رسول الله والله دلیمه تجی ایمانا بخدا و رسولی بو هاو زمانه ما اف کلمه دو گوتن دبی پیغمبر علیه السلام وی تسلی دکی دبی تشنابه yani bedle xogotiye bedle xogoti اگر زوریل دکرین دیسا جبوک تو زوریه وان جه ازیت وان خلاص ببی جبوک جناب لپی وان درکبی دیسا تو کاروان کلمه ببیجی لبله از به سیدا yani افشخو نابیجی جار کی دی دروم کوی صناعی سریوی لد جیانا عمار ده تشتکی غریبه سیدا گو ایجا نما ترکا مالا رسول الله علیه السلام دبیتی دوی دما پاشی دجی دنقبا اهل بیتی و هنک مسلمانه دیده دماغو اختلاف درد كبي او دو عملي جي خل جمع اهل بيتي يعني وكا يكي جو از بيجم تيت رسول الله عليه السلام شخب رسول الله رد كفي تمام حرب هذا و لكودري بيرقا اسلامي هجيا با او پیش ده بو دو عملي رسول خدا درباريوي دي قوتي عمار رونايا چاوي من حديث عمار رونايا چاوي من جي پر اصحابار ور نگوتی یعنی کم اصحابار ور گوتی پیغمبر علیه السلام اما عمار رو گوتی مثلا سلمان رو گوتی اهل مالان يعني الله صحابي عمار عمرك دريجي كريا ما شاء الله يعني وأف سيدا يعني نقطة كديجي قالكي إنسان غمجين دكيجو إنسان بمالباتي أزيتي بكشيني يعني الرخكي ديا مرف رخكي بافي مرف رخكي براي مرف بقارواري وبشكلكي وها
mesela işkence xaneyha insan dikin tek hücre yani dev bavê merev nabînin. Merev dur da çi eziyetê bibîne jî. Yani tiştekî wiha ez bêjim işkence ve Sedaya ana jî li gelek devera Belê. û belkî gelek temaşevanê me jî tê derbas bûn. Belê. Yani diya wan û bavê wan û kavaniya wan danîn û hevre işkence li wan dikirin. Belê Seda. Yani û di gelek deverê dunyê belkî hîn jî dibe û Tirkî van salê paşî divê rabû. Belê. Çend sal berê gemejiya xwe bişûn di bizîverînin Belê Seda. li vir jî dihatkirin. Fakat ev çend salê paşî nemayî kêm bûyî. Belê. Belkî li gelek devera têkirin jî em nabihîzin em nabînin. Belê. Ya jî dernakeve rojnama muxabir nabihîzin. Belê. Belê sêdekerim. Yani ev bi malbatî û li newala Mekê mesela dora deru dora Mekê ve insana fakat rutbeyeke gelekî mezin Rabî alemê fadl û keremeke mezin biyasir re kir got li pey birayê xwe hûnda bûyî hat got bû şehîdê dînê İslamî ewil. Belê şehîdê Ev yekem yek. mala Yasir. Yani dînê İslamê de şehîdê ewil Yasir e û di Zilama da û di pîreka de jî Sümeyye ye. Belê. û yani evna fadleke mezina. Yani kole bûn bi İslamê ezîz bûn. Belê. Serbilind bûn. Heta tarîx hebe di dirêjiya tarîxê de tamamê insana, tamamê Müslümana nexwasim çi dema behsa wan bike, selat û selama ji wan re birê dike, dilê xwe dibijînin ber xwedana wanî bi rewş. Yani ana em tev dilê xwe nabijînin ber xwedana wan. Hakikaten yani rutbeke mezina. Xwezî em jî pêxemberê İslamê di ba me re bi rêbuharî bibiriya û bigota sebir bikin mukafata we cennetê. Yani manzara gelekî bi tesîr e rastî ev manzara mala Yasir. Hemşi Seyda şu rutbeki gelekî mezina dereceki gelekî bilind de hemşi vê tenê berçavê merev ku yani hakikaten zalim gelekî acizin. Belê. Gelekî zewalîne. Belê. Yani ji pîreka re ji ixtiyara re û ji malbatê wiha got piştgirê wan nebin tenê bin yani bi destê eskerê xwe bi destê leşkerê xwe eziyet li wan insana kirin û dîsê jî wan ji eqîde wan nevegirandin. Yani ew sabr û sebata wa da zanîn got heq wê li hember batılî wê galib ê û zafer wê muheqeqiya Müslümana bê. Yani biskadime peyva ustad got me neqedan heq nelba qewetî. Ba heqîqetê ye. Heq nelba qewetî. Belê. Qewet li ba heqî. Qewet li ba heqî ye. Yani heq her dem xurt e, qewî ye welew hindik bijî. Yani ev dawa di Mekê de meşala wê hat pêxistin di destpêkê de hema pir mensûbê wê kola însanê tebaqa navend hinek zariya eşrafa di nav de bûn. Em di mêze dikin piştî 23 sala tevê Cezîra Erebistanê xisîbin hakimiyeta xwe. Mesela ev Amarê got duan roja derbas bû em mêze dikin dema Hezretî Alî dî bû walî. Yani walîtî kiriye Hezretî Alî. İslam rastî jî insana ezîz dikir. Seyda pênc deqê meman ji ev kêre yani ji dawiya bername me re. Belê. Yani ez dixwazim hema çerçeva vê eziyeta Gulmala Yasir bûyî em we vê em bername biqedînin. Seyda bi rastî çerçeva li mala Yasir eziyeta li wan bûyî ji bo tevê malê dawetvana nimûnenê. Yani divê carna bi komelî bi civakî jî eziyet û tade ji bo dînê xwe da were serê meriv divê got meriv sebir bike. Çawa Pêxember aleyhî selatu vesselam çaxa diba wan re bihirî û got sebir bikin mukafata we cennetê. Em bawerin îro xuşk û birayê me birayê me di heps û zîndana dil kîjan hêlê dunyayê be fark nake. û ew însanê got li pê wan mane. Yani aîlê wan, pîrekê wan, zarokê wan û guan jî bedêlek ji bo İslamê dabê ew mizgîniya Pêxember aleyhî selatu vesselam ji bo wan jî. Yani çawa Pêxember aleyhî selam
جوی عائله رو صبر بکن مکافاتا و جنته ام باورن مکافاتا و امبراهیم جنته یا دویم سیدا اف روجه دنگای روجنی درباسو معين ودرباس هجمار يعني محقق ندائمية بشتيوان وكايتي كلمة جي زمان دبجيت بيهر تنغاير محقق فراهي هنه ودرباس ببن اجوانا مهمتر جبو اسلامي گو بدلدانه مرفته خچاوی اسلام ندینه بزمان تنه ام بکار بینه ام بحثا روش و هجایه بکن بحثا مكافات وترسيبه بكن وده عملي مدي او تشتخنا ده ريدان اسلام ندينك دي وهاي اصحاب پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيشتي ايمان دانين جبو دعوا اسلام آماده بون که بدل بدن وددانجي ایرو برا خوشكو برايمي مسلمان دريا خدمتا اسلام ده وك اصحاب پیغمبر گرك آماده بن جبو بدل دانا دبر اسلام ده هم سيدا تاريخ أصحابه يعني دماغو زوي منظرتين ما برجع خو اگر جو ايرو ازيت المواري كرن از الدورة مكي جري دايبم وظالمي دوري از بيجم مبافجن فلقي واز نظام مرني وماني دا از يعني هاز درباسم هاز درباسم ومظنم از بيجم عالمي اسلامي خود يفيدني وارسي پیغمبر عليه السلام دبر مرا ببورن بيجنا من صبر بكشينا قالوا إيمانا ما وبيجي يعني أري يا رسول الله زي صبرك شينم يا وارثي رسول الله زي صبرك شينم يعني مثلا اشترف ظالمة فتيجوتن بفلان كس ليدري ويا مزني ويا أو الكيف وزوجة خد ميزاني يعني إيمانا وإنسان أزمن مشاشكو صبر كشاننا يعني نقولنا يا رسول الله دورة وكا ما تجي أزيتي بكشينا وتصبري بكشينا حل بكي رسول الله عليه الصلاة والسلام وكا حديثة بريان هاجي وقود تمام أمتي بهتر أزيد كشان ديا وصبراوي حقا تنجيجيا تمام أمتي مصدر بو بله مالا وفا سيدا خودش ورازي بين ساعتا وخوش بين بله تماشغاني عزيز ربي عالمي مش خير وبركة صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصة شهيدي مالباتا إسلامي أول شهيدي سمية وياسر خود تعالى مجبرك ومحروم نكي حتى برنامج كدي بمنات خير وخشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.